Bengisasho ke mfowethu yazi hey simo sempilo yamanje futhi usishintshile hayi sona vele sishintshile qhamu ngoba sengikhumbula kudala ke mina mfowethu yabona mina kudala mfowethu sisakhula hey abana labantwana laba la bayazi into sayithola kumnandi sabuthola thina uyayibona le nto uyakwazi ukuyocupha imbibi hayi cha yabo shelonto ngihleli ngibuzwa umalume nawangibuza ngalotho ngasho ukuthi hayi cha ngikwazi bese ngikhohliwe ukuthi ukhulele la ekhaya thina bese icupha ke mfowethu thina imbibi yabona nje imbibi angithi imbiba nazo ziyahlukana ngikhumbula ngelinye ilanga sake sadlisa obunye umfana ungoso yazi ungoso yini le kuntwana lelincane lekunamazi nyawo wathi angithi thina masiyolokuzana lapha imbibi yena uthanda ukusilandela andakanabo nochaka ukuthi babambele izinto lezi okay ngiyakuthoka so len uyawazi nochaka yebo ngiyawazi lo baba makundwana besizenzela ke thina angithi yabona labathengwa laba insimbi la thina besizenzela konochaka lo namaplange yazi besenza ngani besithatha kunolunye ucingo uqinile ongathi uyispring ngiyabona bese sithatha isipikile sibona isipikile esikhulunyana nje sifake lapho bese siyasithandela sizenzele thina lento eyistring yokubamba lokho bese sithola imasonite inyana nje siqophoze kanje sifake lespring sethu bese nalento iphuma ithi ibambe lento le ukuthi masidonsa sithi bese sibeke umbila hayi umbila yabona yalazi ikhabe yazabona inhlamvu zekhabe besifaka zona ke lapha phambili ke entasheni masifaka zona masidonsa sithi sibeka la bese emkhendleni sibeke imkhendle ke sibeke la ngathi kusenamasimba khona olukhuzayo imbiba hayi lalela mfowethu phela kunomehluko between imbiba negundwane yebo imbila ke ihluke kanje igundwane lokho ukuthola yabona njengalapha eAlexander lokho kugcwele lapho Pidimani imbiba ngeke uyithole lapho imbila uzoyithola phela ehlathini la kunotshani khona utshani obukhulu andiba nomkhendle yabona indlela and angeke ihambe kunye indawo ihamba lapha emkhendleni and mayihamba lapha emkhendleni ke mfowethu thina sifike sibone la kunothuf khona la ngathi kusemanzi sibone la ijwayele ukuhamba bese sifike sicupha nje sithi ubeke la bese sohlalela kuqamama lapho zoma sesihamba uyozoma sesibamba uzoma usule uzokhala yazi ukuthi hawu bambi ngeke siyiye phela so lapho so disturb kumele zibambe zonke siyentamba amanyanga mawunono uchaza nje abo 3 wazi ukuthi ubambele nje 3 yakho hayi into ashe ngiyakutshela hayi bekunyiwa mfowethu yona impilo ngempela namanje ngisasho ukuthi yabo masingaphindele emasikweni wethu qhawe siphilele impilo sasiphi nini yabo nje impilo esemakhaya ngoba hayi mfowethu thina siphilile yabona iyona into ngisho ngoba kumanje uyabona umuntu nje ushona noma kanjani yabo nje lokushona ngisakuthola ngempela mina yabona lokho kushona mfowethu angifuni ukukutshela mina lokho kushona kwamanje ngicabanga ukuthi ukushona ukuthi kusewendalo kaNkulunkulu ngoba ngikhumbula kudala kwakushona angazi after isikhathi esingakanani yabo into engiyibona eshaye ilokudle sekudlayo manje sekukuningi kakhulu ukudla bathi uma instant bani lokudla lokhu angikwazi ukudla mina ukudla manje usuthela amanzi sekade khona manje into enjani le iphewe kanjani ngikhumbula ukuthi mina sasitshala 3 months sikhulisa ubhontshisi nombila naye ukuze sokudla nawo ukuzudle kumele ukupheke manje lokho ngilokubona ama-apula khona lawa ngaka apula la khona 2 weeks nami isonto elilodwa walifake lapha hawu khona lapho isikhaleni sekuyi-apula silandi lingaka yizo lezi zinto ezisigulisayo ngizibona mina ngiyayisola kahle mawusasubheka kufanele lezi inkukhu lezi siyithenga nje phela angathi kukhona ividiyo lapho ephumile umuntu nje ejova nje sibhekile ikhulu nje ithi igqawa ubona ividiyo yakhona ikhona kodwa ke angazi lo muntu owayishuda lo video angazi noma naye waboshwa noma kanjani kodwa phela yabona khona izinto abasifihlela zona thina sabantu kanti ke basidisa amanyama namhlanje kuseni bengikhuluma nenye insizwa ibe ihambisa nje inyama lapho nalapho ithi bona labantu angithi manje kuyasikwa noma yini ingulube nani bese lokho nje
lezi lokungana icucu lezo izona ezenza ama voice nani ngiyasho ukuthi hawu phela lana kusho ukuthi nje yabona sidla izinto khona le bush ngeke ngasebenza kuyo lapha neAlexander bathi Joyce Butcher ngiyakhumbula ngeke ngalenza ivoice nobunye ubhuti lapha bathi uMichael lo mfolo ayuyena wangifundisa ukwenza ivoice yazi balenza kanjani bathenga inyama qo ubona inyama mhlambe umkhono nje or umkhono wenkomo mhlambe or ucezu uhlangothi lenkomo nabo mhlambe bese besika lapha la kunamafutha khona amaqatha bese bewenze bemancane kunomshini wakhona ke bawufake khona lapha emshinini babefaka ke lapha emshinini bese uyagaya kodwa khonto engayazi kunelinye ipipe la khona bathi ithumbu lelo ufaka kulona linyama lemasegayini akazi kahle kodwa ngathi ngaye ngezwe kuthiwa yilokhuzana basebenzisa amathumbu yilokhuzana unguluko kodwa ngikho shwa nginaso isiqiniseko salento kodwa kona ukulenza ivoice ngake ngalenza mina Tashe bese bakhona izipasi zakhona ukuze sisithela kobe barbecue ngiyabona yabo ngithanda le barbecue then kube sekuba nokuhlukahlukane kuyipayisi ukuthi wena ufuna ispice simalini bani yabona lezi zinto zakhona into esingazazi thina phela nespice lesisona kahle sisibona ukuthi sinemthelele ekutheni ukuthi abantu baphathwe izifuba uyayibona mfowethu ngoba phela thina besinganazo izinto ezipayisi lezinana ngoba notswayi nalo kuzeka mumva uyakhumbula kahle phela inyama beyidli besihlaba inkomo manje sisike lapha ilokhuzana sisike imbengu sibeke lapha sikhona manje mfuka baba uyabona into le manje makuhlatshwa inkomo hayi mfowethu kwenzakalani qawe mina ngisuke ngisho ukuthi yabona ukudla ngali phela nezifo bezikhona kodwa ke lokho ukudla okuthiwe kunesifo esithizena kumele ukudle ingakho ngithi kunenkinga lokho uma uthola mina ngithi mhlawumbe nami ngiphethe ama-asas noma yini bese uthi ngimele ngidle lokho kusho ukuthi ayilungile vele yona lalela yabona lokudla kwamanje phela sekuyagaya hlanganisa istage thina besingakwazi ukugaya iyodwa into ebesigaya thina yazi into ebesigaya imbili senza impuphu bese zenzela futhi hayi ukuthi siyokwenzela ngomgego cha phela yabona thina kwaZulu yonke bese ayikho into ebesingenayo ngoba inyama besihamba sintabeni siyozingela sibuye nenyama masingabuyanga nenyama ubaba nje lokuthi nje isikhaleni nje hayi ngesonto elizayo sohlaba lenkomo le umndeni biza umndeni hayi ukuthi siyobiza abantu senza umcimbi noma senza idini noma senza yini cha umndeni nje sizoyihlaba nje yabona ke sihlale nje iyona into ehlanganisa yayibona ke sihlale nje sonke sikhuluma ukuthi hawu ubaba nezingane zazana la phela yazi sekunenkinga manje ke sengiyibonile kunabantu besibonge sisodwa abajulayo manje bengaboni yazi yenziwa yini lento yenziwa ukuthi mina angithi mina ngoba ngizalwa kanje ubaba wakashabalala kodwa mina ngizibiza ngesibongo sakhe abamakaZulu bese ngithanga ngingazi ukuthi ubaba wakashabalala ngithanga nentombi yakashabalala ngithi hayi mina ngwakaZulu intombi ithi wakashabalala hayi wakashabalala hayi sesiyajolisa kanti ngijala nodadewethu bese uyayibona isithubeni hawu bayongitshela lo kya mhlamba ngazi noma nomkhuluma bengase kubani ongitshela cha akumelanga wena uthathe umuntu wasekutheni ngoba udadewenu lo yabo senze izinto ezenziwa amanye nation kwezinye izizwe kona ukushada la ekhaya kubalungile into abayijwayele yabana nkinga mfana bathi thina ngathi indlu emnyama yonke ngoba ngazi kahle kule eminye imihlobo but emazulwini thina impela thina bakwaZulu ayivumelekile ngempela leyo nto futhi nabantu abadala bangasukuma bamike inyawo kwenza loo nto leyo kanti ke vele bona sebesukumile cha uma uthatha ubheka nje isimo mangithi nje ubheka nesimo sona isibhekene naso lezi insuku hayi cha yonke into nje ithanda ukuthi yenzeke ngendlela yabo ngokufana namanje umuntu umeshona lapha ngithi mina ngihlala eTawu umuntu nje umeshona nje bathi ushonile so nje kube ubala nje into engekho nje ukuthi acha ushonile bese yabona nje impilo yaqhubeka kanjalo yabo thina ngiyabona ukufika kulelo point ngeke ngabona ezinye imfethu sengihambe imncwabo la yana ngitshela ngifuna ukutshela qala kwami ukubona ukuthi umuntu ungcwathwa kanjani la ekhona ngathiwa ngenye indlela eyisimanga
ngoba mina ngazi ukuthi umuntu emakhaya mayoshonile uyahlonishwa yabona lento nemgodi wakhona kushuthi manje yonke isilo kuzane indlela ekwenziwa ngayo makushoniwe hayi isenzo salana ntashinganisa manje cha sengixaka ngempela yabona ngicalekile qha ngoba mina ngithi phela lapha yazi labantu laba benze njani bavele bagubha umgodi kodwa nawo bathatha isibhokisi lahlele lapho babeqeda ukulahlela lapho hayi abafana bebhizi ngicabathi bafana bebhizi ngicabathi akusekho nokugqisha emakhaya kwenziwa kanje magojiwa bathi indlu yakhe yokugcina into abaqale beyisho bathi indlu kabani yokugcina angithi uqala ube nendlu lakho la emhlabeni lo uyakhile le roof lo ulala kuyo yabona leya yiyo abayihlonipha ngempela bathi indlu yakhe yokugcina so mabeyakha le ndlu le lo mgodi mabawugubha bayugubha phansi bathi 8 feet angithi babefika ku8 feet kumele babuye baye phansi bese bezokushayela ke le portion le yakho yokuthi ulale la ungade stick hayi litho if abayishayi la bayishaya side eceleni ingene nje 8 yabona ukuthi mabefika bekubeke bese bafaka izinkuni kanje zivala ukuthi inhlabathi ingafiki kwena manje la igoli uthi mawulele ubheke phezulu uthi usapha umuntu uyakushaya inhlabathi hayi mina ngavuka ntashini mina ngavuka ngifuna ukutshela mina ngifuna ukuya le kithi yebo kanti ke enye inkinga mangashona la angeke bangcobe mina la cha futhi ngibatshele nangihlala nabo angeke ngize ngiyiphansi yo lilo esikanandi yazi ngike yabo nje mina umuntu othanda ukwenzani ungena nje nami ngibuke into ethize ku internet kanti ke nayo ivideo ngiyithola lapha ngithola abantu bayadansa emathuneni yabo nje umuntu ufakiwe lapha egodini yabo into engikhuluma ngayo inhlabathi khona la yeso badansa phe kwenhlabathi umuntu nawo ngiphathi egodini ethona kahle wena ndiyo imoto zila ngithi ile impilo yamanje mfowethu